دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاف و رزین من صالح دمیجر جبوا بینرین هجا ایرو سهشنبه 6 تیر ماه سال 2021 ام برنامه کرد کنکشن جورا پیش کشتکن. لامریشوا جان دیلان ایدمتان خوش. لکاتێک دا جو بایدن سەرۆکۆماری ئەمریکا بەردەوامە لە بەدواچوون بۆ کشانەوەی نزیکەی هەموو هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان دوای نزیکەی 20 ساڵ فەرماندەی ئەمریکا لە وڵاتە و ئەوانەی تر دەڵێن لەبارەی پێشەویەکانی تاڵیبانەکانەوە نیگەرانن. ئایا حکوومەتی ئەفغانستان ئامادەیە؟ ئەوە پرسیارێکە کە زۆری لە چاودێران هەیەە لەوەتەی وڵاتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانانی ڕۆژاوایی لە هەفتەی ڕابردوودا فڕۆکەخانەی باگرامیان بەجێهێشت. ئەو شوێنە کە لە ڕۆی استراتیژیەوە گرنگە و لە 70 کیلومەتری باکووری کابڵی پایتەختەوە دوورە ئێستاکە لە دەستی هێزەکانی ئاسایشی نیشتمانی ئەفغانیدایە. و تاڵیبانەکان ئەو گروپە چەکدارە سەرهەڵداوەی کە تا ساڵی 2001 ئەو وڵاتی لە ژێردەسەڵاتدا بوو وا ڕادەگەیەنرێت لە سەرانسەری وڵاتەکەدا بەرەو پێش دەچێت. کە دەڕوانی کە بارودۆخی ئاساییش باش نییە، ئەفغانیەکان دەبینن کە باش نییە، تاڵیبانەکانیش لە جوڵن. لە مانگی 2 ساڵی 2020 وڵاتە یەکگرتووەکان لە ژێر ڕێبەرایەتی داناڵد ترامپ سەرۆکۆماری ئەو کاتە لەگەڵ تاڵیبانەکاندا ڕێکەوتنامەیەکی ئاشتیان واژوو کرد. بەڵام وتیۆژەکانی ئاشتی نیوان گروپی سەرهەڵداوەکان و حکوومەتی ئەفغانستان جێری خوارد. هەندێک لە ڕێبەرانی کۆماریەکان ڕەخنەیان لە کاتەکەی جۆ بایدنیان گرت بۆ کشانەوەکە لە کاتێکدا تاڵیبانەکان لە ناوچە سەرەکیەکاندا کۆنتڕۆڵیان بەدەستهێنا. بایدن دەڵێت هێزەکانی ئەمریکا و ڕۆژاوە بەرپرسیارانە ئەفغانستان جێدێڵن. ئێمە دەتوانین باشتر بین، ئەفغانیەکان دەبێ خۆیان بتوانن ئەوە ئەنجام بدەن بەو هێزە ئاسمانیەی کە هەیەە کە ئێمە یارمەتی دەدەین لە پاراستنیان. ئەمریکا دەڵێت بەردەوام دەبێت لە دابینکردن یارمەتی ئابووری و ئاسایشی و لەوانەیە بتوانێت لەسەر تاڵیبانەکان کاریگەری هەبێت بە پێی قسەی گێل زماک لەمان لە ئەنجومانی پەیوەندیەکانی دەرەوە. تاڵیبان گۆڕاوە؟ زۆربەی ئەو خەڵکانەی لە ژێردەستی تاڵیبانەکاندا دەژین دەڵێن نەخێر، بەڵام هیچ پرسیارێک نییە کە تێدەگات لەو ژینگەی کە بۆی دەگەڕێتەوە زۆر جیاوازە لەوەی بەجێهێش کاتێک دەسەڵاتی بەجێهێش لە کاتێکدا لەوانەیە ئەمراز و ماشین و کەرەستەی لەشکەری هەبێ، بەڵام شارەزای نییە و دەزانێت پێویستی بە ئەندازیار پزیشک و هەموو ئەمانە هەیە بۆ ئەوەی فەرمانڕەوایی بکە. سەرڕای ئەو راپۆرتانەی کە ئەمریکا پلانی چۆڵکردنی لە ناکاو بۆ کارمەندە دیبلۆماتەکانی ئامادە دەکات بەڕێوەبەرێتی بایدن لە ڕۆژ یەکشەممەوەتی باڵوێزخانەکەی لە کابۆڵ بە کراوەی دەمێنێتەوە. کاربەدەستان دەڵێن یەکەیەکی هێزەکانی ئەمریکا بۆ پاراستنی باڵوێزخانەکە بەجێ دێڵێن. دەربارەی دۆسەی ئاگرتنا پارتیە دەموکراتیکە گەلان هەدەپێدە لە تورکیە 45 ڕێخستن ئین دەموکراتیک و پارتیên سیاسی دژبەریە خۆیان ji biryara girtinê re nîşan dan û piştgiriya mafê HDP siyasî li Tirkiyeyê kir. Pemnêrê me li Enqerê ew li vê çalakiyê bû û ev raport amade kir. Li Tirkiye lêhûrbîniyeka mezin ana li ser girtina Partiya Demokratîk yê Gelan HDP'ye. Li Enqerê 45 rêxistinên demokratîk û partiyên siyasî hatin bahev û pêkva parastina HDP kirin û gotin em mafê siyasetkirina HDP diparêzin. Bi pêşengiya komeleya mafê mirovan İHAD'yê rêxistinên ku hatin bahev li Enqerê bi daxuyaniya çapemênê piştgirî dan HDP. Di civînê da hevserokê İHAD'yê Öztürk Türkdoğan daxuyaniya hevpar xwend û bi navê hemû rêxistinan wiha got. Siyasi rakipler olarak Desthilat dadê destê xwe da wekî şûkekê bikartîne û dixwaze dijberên xwe derxîne derve siyasetê. Piya min girtina HDP derbeyeke li hem ser demokrasiyê û hem ser Tirkiyeyê. Rêxistinên ku ji bo siyasetkirina HDP îmza dabûn yek derketin ser kursiyê hest û ramanên xwe diyar kirin. Di daxuyaniya pirên îmzakiriyan da li ser helwestên desthilatiyê ya beramberî HDP sekinîn û doza girtina ser HDP jî şermezar kirin. Di navanan da serokê Platforma Demokratîk ya Başûrê Rojhilat Abdulhakim Daş di qisedana xwe da piştgirî da HDP û wiha got. girtinên HDP negirtinên bi awayên hêzên yani Partiyên Demokratîk a Gela û Ekotê de siyaset kirin.
قدەخەکردنên سیاسەتê li Tirkiyeyê li Kurdistanê de ji vê miyana xebatîtêkirinê em wek saziyên sivîl em jî wek platformên komarên Rojhilat û başûrên Rojhilat di vê piştgiriyê de ne piştgiriyê xwedira diyar dikin dîsa jî wek koordinasyonên komarên herêmî. Piştî hemû aqaftina hevserokê HDP Mîtat Sancar jî qisadana kir û ji bo van piştgiriyan jî spasiyên xwe anî ziman. Gerçekten çok değerli bir... Rastî ew me piştgiriyekî gelekî pinirxe. Ez spasî bi wê hevkarî dikim. Armanca waniya esasî ew e ser HDP hemû hêzên demokratîk bêdeng bikin û ji siyasetê dûr bixînin. Girtina HDP di rojeva Tirkiyeyê de ciyê herî girîng digire. 45 saziyên demokratîk hatin bahevûdin, daxwaza wan ew bû ku HDP neyê girtin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere. دادگاه دستوری ترکیه اری کربو که پروسه گرتنا HDP دست پی بکه لدور ادعاین گریدانوی به تروری به. HDP دبیجه او دوسه سیاسیه و او ده شر ماین خواهک و پارتیه که حتی داویه بکه. جبو رونی کرنا و مجاره نها پامنه رامل دیاربکری خجیجان فارقین به ریاسکای بمرایه. دم باش خجیجان پروسه گرتنا HDP ده چه قصد دریج بکه و دوی ناوه ده HDP ده چه بکه؟ بله دم باش که ساله وکی کتش دست نشان کرده سر دخوازه دوزگر دادگاه برنده ترکیه جی سردان من قبول کرد و در هفته حزیرانشون ده انا پروسه ابنی قاش کرنا گرتنا دوزه هدف وردیتن لی بریاوی عالی پروسه دسته مهی هدف هیه خو بپارێزێت عالی حقوقی دەد عالی بەرگەیاندا ji ber wê sedemش xwe hedepe jî niha beriya çend rojan li Îstanbolê bi gelek sazî dezgehên حقوقî re û her wisa bi hiqûqzanên navnetewî re li Îstanbolê civîneke li darxiste civîneke girîng û niha komisyonan amade dike komisyonên cuda amade dike ji bo nav sê meha de parastineka yani qeyîm a ku li pêş dadgehê bi devkî biparêzin heta ez bawer dikim heftê tîrmehê proseya yani afermî heta heftê tîrmehê lê ku HDP bixwaze dikare meyekî jî dema xwe dirêj bike piştî wî dozger jî yani raya xwe li ser girtina wê bi devkî ragihîne paşê jî xwe 15 hev endamên komisyona yani 15 hev endamên dadgeha destûra bingehîn a Tirkiye heye ew jî li ser parastinên hem ê dozger hem jî partiya siyasî HDP civînan çêkin û bîr û bawerî xwe an jî li ser esasên hukukî an jî bi awayekê dê dervey çarçoveya wê em bibêjin mafnasî û hiqûqî yanî carî wê siyasî ve behsa çalakiyên wan li Stenbolê kir berî çend rojan hatin şandeke HDP hate Amerîka jî ما راپورتا ایوب جی دیل انقره جی چالکیه که ها 45 رخصتن و دزگه پشتگیری خواب و اوا اف چقاس زخمه که سر عرضه چه دکه و چقاس به باندورن اف چالکی راستش يعني انا ابي دمك دجي يعني صار 2000 شون ده لتركيا حتى انا اسكان بيشم كو دحف بارتي هات نغرتن يعني HDP و رفاه بارتي HDP DTP pardon پشتي شون ده وي بارتي اساسيه كو هر دو دبن اي كردا ده لسر عردي يعني وقت كو انا شو HDP جي اسكان بيشم كو تايبه بارتي مجلس جنان HDP عردي جوینا چت که خلقی دانو سندن که لی تشتکی بگرنگ یعنی هر کس و سیاست همیشه دبیشون که اویه براستی سر دخواست سروک نتو پرور دولت بحث لی اویه تکرن که بدیاویش خو سروکماری ترکیه اش گفت که ام عبدالعاصی خدا ام لدجی به یکنه و پارتی ورنگرتن جبر کو ام جی وک پارتی هات بونگرتن لی دبیشون کو یعنی جبو کو بچکی عالی نتو پروران آش بکن یعنی چون که شریکین دستلات حکومتنه بلکه دبکو احتمالک مازن یعنی دست دادگاه دا او هيا کو الیکاریا خزینه ببره شو هدف جی وهبیه دبش بلکه پارتی نگرن لی الیکاریا خزینه کارم بگرن لی اگر دادگاه انک دو الترناتیو پیشید کار هدف تمامی بگره و قدخه بین سر سیاست بنا و وقتی بچش حمید چه لیوکی آلترناتیو کارت چه بگه هدف نگره و تنی آلیکاریا بچه ببره اوجس خود سرویه که آنکا پاراس نخود کن باشه خجان اگر میدان داجی بله اگر هاتو هدف هات گرتن یعنی بریاره که فرمیج دادگاه درکتو کدوی هدف واره گرتن و دمی چرا نسا اندام هدف د ناو پارلمان ترکی دا و چاوب یعنی د ناو پارلمان دا و او اندامان چه بکن
بله شو تزانی 481 سیاست وانشی قدخش بودن تفاصیل اگر کوره گرتن او قدخل پیشوانشی چه بشو کم کسی از برکم 10-15 حب اندام من هدف دمینن اوجت شو تو پاندور تو ارککان چه نابه از بار کم لسر نقاش یعنی پارتی و وکشاندنجی او اجت نقاش کردن هدف دبه امکان وکی آلترناتیو کو سال ده تبعات بگرتن وکی بریار سینه ملت یعنی ام وگر ناف سینه ملت و ام ملت فرع بخلق فرع بشورن کا او شو پوسن لی وکی آلترناتیو 2023 ده هالبجارتنا سرکوماری و بله آمدکاری خو بکه اگر یعنی رای سیاست لیوره گرتن دخواسته لسر هالبجارتنا سرکوماری هزا خو چکه و بجکو هر چند اون مقدار خشی بکن هجی هزا ما هي لی عمل سربان هالبجارتنا يعني برسبا خو بزن وسباوركم زيدتر دخوازن كو بخلقي بالشورن بقال بالشورن جبينم في رانجي جيبكن كهل وسط ما يتشاب وندخوزن وغرن يانجي بنغرن دناب جواكي داشي نيتناك بغشتي نه تاني ان كبراستي شي الشر خندك افردشي يعني كسي كان وانا داخلين دغوتن يعني برلمانتش خو بأكماية وهفسروقات نغرتن بدوزن وكي اكوباني کسین کو علاقه هي تونه حمیه تروریزات کن لازمه کو کرد جی برسف بدن یعنی بیشون که اگر تو منا خوزن امجی ناکردن سیاست اجبر کو دگو هیزا مبکو هي در بجارتن استانبول و انقره وان در دجدر کته اورته لی رحنه مازنجی الپارتین اپوزیسیون ادکن کو پشتوانیه که قیم و زخم بدنگه بلن نشانه هدف ندن حتی پارلمانترین هدف دبیجون کو جهه بچا بردای باشه خجی جان دمک که پارتین اپوزیسیون پشتگیری راست هدف ناکن پارتین کردی ل ترکیه پشتگیری هدف دکند و درباره دا پیوندی ناوینا هدف و پارتین دلن کردی دا چه بونه و اگر بوبن امکان هیا کو کاربن حوالبندیه که تشتکی نزیکی بونه که چیکن کو کاربن یعنی برانبر و دوسیه در کفن زانید وقتی البجارتن هرمی ده اتفاق کبیر رنگی هبو اتفاق کردستانی و هیزه کی جی جوش کی حس کرنه کی جدید کرده براستی لی هدف دخوازه و یکی تایبت السر مجاره دموکراتیک بونا ترکیه ببن نتنه مثلا کردستانی یعنی دخوازم کو ادبیشن اف دوزا نتنه آگرتنا هدفیه اف دوز شرکی مزنه ذکرنه انیکا مزنه ذکرنه سر هیزو دخوازه پک جیانا کرد و ترکا هر وکی دموکراسی ترکیه یعنی به افشار نتنه شرمه ایرو اگر هدف هات کردن یک حمید اسکرتیج ده سرم یش برای سدم به نشرمه تنه جعبر ندن جیمه کو دور هات سرمه جوارا جی میدان نامینه برای سدم البته بکو یعنی شو اتفاقین هرمی هبون پارتین سیاسی هبون لمخابن هیزو دنگ او پارتین سیاسی لترکیه پرزیدنینه يعني كم أزبار ناكم قاسي مليون كيشي دنجي وان هبه لد آلي مانوي دا أزبارتكم كو أبيه هزكي إبدا آخر آلي ديمان دا أجي ديتباري دا جي بيجم كو بالي أجر وسط شين أبو إما جي ختمه دياره لهجي نهات نوي مرحلة نهاجي هير خوزن دنجين يا پشتوانية روج أواي تركيا يعني سياسة أوبوزيسيون بقرم پشخوش بركود بيشن أف نتاني مسألة هدفه أف مسألة تركيا وسياسة تركيا بقوية خجی جان فرقین پیام لیرما لدیاربکر گلک سپاس بودم. سپاس باش فرقات باش. نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. دەستەی کاروباری دەروەی بەڕێوەبەرەتی خۆسەری ڕایگەیان کە ئامادەیە بچێتە دانەستاندنەوە لەگەڵ دمەشق ئەم لێدوانە پاش بەیاننامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا دەهاتووە کە داوای لە ڕژیمی سووریا و بەڕێوەبەرەتی خۆسەری کردووە دەست بە دیالۆگ بکەن. دەستەیە پەیوەندیên دەرڤایە ڕێڤەبەریە خۆسەر ڕاگەهاندن گۆ ڕێڤەبەریە خۆسەر ئامادەیە دیالۆگێ لەگەڵ شامێ بکە. داخویانیا ڕێڤەبەریە خۆسەر پشتی داخویانیا وەزیرێ دەرڤایەی رووسیایە هات گۆدێدە داخواز ڕێژیما سووری و ڕێڤەبەریە خۆسەر کرد دەست بە دیالۆگێ بکەن. د داخویانیا ڕێڤەبەریە خۆسەر دە هات ڕاگەهاندن گۆ ئەو ئامادەنە دیالۆگێ لەگەڵ حکوومەتا سووریە بکەن. لێ بمەرجێ ڕێز لە تایبەتمەندیە ناوچەین ڕێڤەبەریە خۆسەر و قوربانیên wê ji bo Sûriye û yekîtiya wê hatine dayîn bêgirtin. Berdevkê rêveberiya xweser Luqman Ehmêj dengê Amerîka re da zanîn goh daxuyaniyên birêz Lavrov derbarê diyaloga li gel Şamê gaveke erêniye. Yani wek rêveberiya xweser timî me gotiye pirsgirêka dondurê Sûriyê de gerek biriya diyalogê bêçareserkirin. Ji ber tur riyê din wê vê pirsgirêkê çareser nekin.
و دوی آلیه هانه درجی گلک جارا بانگ هاتی تمیجی ما برسوا ارینی دایی و بانگ جبو گفتگوی لی مخابن حتی انا رژیم هینا که نگهایی و آستا گو بیجه گوهرتنک دهندور سوریه ده تیقستن هینا بیجه اگر از جغرافیا سوری تاوی تیخ من دسته خود ایتی واتیا گو پرزگریک جاره سر بوی لگوری شوپینران گو اف دیالوگین دنافبرا شام و قامشلویه ده چندین جار دار دکوین و هردم لگوری پرویسین کردین سوریه گو رژیما سوریه نه آماده جگوهرتنی ره لگوری پیفدار ریوبریا خسر گو روسیا گارانتورا دیالوگیه به رژیما سوری ره و سدمین گرن دیالوگی گوتیک دیچن روسیا باشوان ناست که ایدی دنارین مده و رژیم نجدی به دو گفتگویا ده وشخوا ریوبریا خسر تجربه کوی درج دوی آلیت های تمیجی دمادان و صندن چه دبون آلیا رژیم نبه پرسیارتی نزیک دبون و د انجام ده او گفتگو ختمین آلیه کیدن کولانا کردین سوریه جرژیما سوری نباوره و بانک لآلیه نافنتویی ین دروشا سوریه ده بباندورن دکن گو کرد درواسی چارچوبه اچارا سیاسی ببین دانو استندنا وق حقي ملت نبدا نستندنا وقت امهرن بمخابرات رونن دبي ام بكسي مدني رونن قام كارب من حقي خبستين اما امهرن وق بري او نرينا مسر كردان درن ذاتن او مقبوله او نرينا قود خازن حقي كردان مساله بزمان خبر يم زمان خود اشتغل يعني دبي اهل منطقه كرد بن عرب بن نظام هوال بن كيف دبي او حلكش خربين لگوری شوپینران گرسد درجه هیا شر نافخیل سوری گلک گرن هفدیتن و دیالوگان دنافبرا کردین سوریه و رژیما سوریه لشاما پایتخت خاطن دارخستن لگوری رایدارن ریوبریا خسر گو رژیما سوری بچاو چارا سیاسی لپرسا کردین سوریه و باکور سوریه نابینه لعالیه کیدن ریوبریا خسر مرجن سرکفتنا دیالوگ رژیم سوری ره به پاراستن و چسپاندنا تایبتمندی ریوبریا خسر لباکور سوریه به بشن خونی سیاسی لشکری و اداری ده گرید ده زانا عمر دنگ امریکا قامشلو پاش دو سال شکستی داعش و آزادکردنی دو ناوچەی ژێردەسەڵاتیان ئەم ڕێکخراوە تۆندڕەوە هێشتا کاریگەری لەسەر کۆمەڵگە هەیە و هێشتا هەزاران لە زیان پێکەوتوەکانی داعش ئازار دەچێژن. هێزەکانی سووریای دیموکرات لەم دوایانەدا ژمارەیەک خانەوادەی لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادا لە کامپی ئەلهۆڵ ئازاد کرد بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە وڵاتانیان بەهۆی ئەوەی زۆرێک لەو خانەوادانە کە ئازادکران تەنها ژن و منداڵن ڕوبەڕووی چەندین ئاڵنگاری دەبنەوە وەک یارمەتی و کێشەی دارایی. پشتی 2 سالان ji têkçûna Daeş û rizgarkirina devera dawî ya dibin kontrola wê da. Hîn bandora vê rêxistina tundiraw li ser civakê heye. Got bi hezaran qurbaniyên Daeş ta niha alûziyan dikşînin. Di demên dawî da Hesedê hejmarek ji malbatiyên ji herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji kampa Holê serbest berdan got vegerin malên xwe. Dengê Amerîka serdana vê malbata got ji bajarokê Sirînê kir. got ji ber metirsiyên ewlekarî navê xwe diyar nekir. سپاس به خود هر کسک ما قبیل دیگد. هر جنگ یان میرک ویر راته سلاف کدام دیارک و ما قبیل دیگن. هر کس دخوازه هاری کاریه بگه لیتن گوتن راستی حتی نو که کسی هاری کاری نکریه لی گوتن جی باشه. بو من بستک و ما قبیل دیگن. جبلی گوسه زاروکن فاطمه ده انجام شر دا جیانا خوش دست دان و هرجینی وی ده زندان دایه گلی و گازن جان جروشا جیانا خود که. اگر از دوی روشه دا بمینم از اجوی والاتی چم او روم. اگر کسی کاری منو زاروکن من نکد حلبت جیان ده زور به. لی اگر آریکاری بینه بشکش کرن از الویر بمینم. احمد شواخ گو کفالتا بردانا وی مالباتی و گلک مالبات هلگرتی سرخواه دبیجه. گو او به وی ارکه را دبه جبر گو لگور نیریناوی کونبونا هجمارک مزن جمالبات داعش لگل هف آلوزی زیده دکه. و رامان توندراو دناوا واندا بهتر دبن. موضوع انساني اول شيء. بري هرتشتي او مجارك مروفيه. ارمان جي تفجر وان مالباتان. حكي ان وان كسان لكامبان دا لقال هاف بهلن هيشن وان دي وقت خبمين. و ناهن جوهرتا. لي حكي ان وان دمالين وان خلقين وان و جواك وگرنن هل بدي چارك دن تنها جواك دا پیدا ببن.
و جیانا وان ده وگره وگ بری و پیوسته که ام هودو خوش ببن جوان را دبستان و آلیکاری پیوسته پیوستیا وان پتر به آلیکاری و قبول کرنه هیا پیوستیا وان به مهیا که ام لکلکا وان بسکنن رایدارن ریوبریا خسر لباجاروک سرین دیار کرن گوهری داوی چل مالبات ج کامپا هوله وگریان دوره و بری وانجی هنک مالبات وگریان چل مالباتی هاتا داری سرینه و برش بری وانجی سالی چونیش دفع کات یعنی ایما لوه داره امواک عندي مجلس ناحیه گریدوی ریوبریا خسر یعنی اولی کاری ما بوان را ام بکن چشتی آن دست مدانه ای هم کنه به نانی وان ام بکن و مالی وان تأمین کردن معاونات برنامه مالی وان اما واقعا دواری مساعدات آن را وایی لبه داره یعنی منطقه که طیبه سال جیانی سال جی خرابات ولی دین ملت الجامعه پر وضع خود تعبانه منظمات الجامعه تنانه هیجای گوتنه یا گوما خواست نرینا خلق دوره جی بگرن لجبر حساسیت مجاره کسکی نخواست دنگ بکه محمود بالی دنگ امریکا باجاروک سرینه رخصتنک آلمانیا آلیکاری مروی لکامپا شاریا دهوکه هنک آلیکاری پیشکش کرن جبو آوارین کامپه پشتی کو آگر به کونین وان کتو همی کلو پلنوان شوتین دسپیکا مها حزیرانه پمنیر مال دهوکه آگاهین بهتر هنه پشتی شوطینا نزیک 400 خیوتان لکمپا شاریا یا آوار شگاره ریخستیم بیانی ناف خوی دست بهاری کاریاوان خزانا کرن ین زیان و کفتین ریخرا و شلترناو یا آلمانی بو 400 مالباتن خیوتن وان شوطینو 35 مالباتن جدستن داعش رزگار بوین پیدوی تینکاتیه و آواتازی دوی گرما هاوینه دادابین کرنو لسروان بالاف کرن بس بخوادي قالك جمارة كرن خوادي دعاء الخيرة وان بكا خيرة هم قبول بكا عاري بخوادي تخسير ناكرن يعني تشتهم جمارة عنين خود بخوادي هنا كرينا بلوغ مثلا بس هيك عملنا كرينا ونكرو أرض خوادي ما دوي ديجي هم واوكن أو جراس وكان ما درازيل يعني خيمة ولا كان هبوا باران باها تبخوادي صار ما تفرينه بخوادي ما دوي ديجي هم واوكن عاري بخوادي چالاگوان حسین بهادری بهاریکاری ریخستیم بیانی بردام لریکن آلیکاری دیگران جبو آواران لپرانیا کمپین آواران آباجی یک جوان هولان بو دیگل ریک خلاوا شلتناو یا آلمانی بو ما ده رجات شتوانی حاضر شک بس پشتی گوب چنه ناف جیت خو دا بیت چکرن لو ما او تشنا ایرو اینان تشکی هری باش گهاندنا وان بلنگازا براسی چی بوانج بیت کرن هر کما جبلی هندشک ما دا خوازه کدی جکر مالبات رزگار بید دست داعش نیز کی 34 مالباتانا ما گوته هروسا گوام ده هاری کاری گهینی نوان شکو دید بردوام بی نبسل الوی کمپید بردوام الحمو کمپید دیشک هاری کاریت وان حتی گهانشتینا شنگاره و کمپک نمای هاری کاریت و رخرا شلترنا و نگهشتینه یک جنین جدست داعش رزگار بوین دخوازی ده همی وارن جیان دا هاری کاریا وان بیتا کرنو آرامی و آودانی بکوی شنگال دا جیانا آوار بونه و خیوتان رزگار ببن عددکی مزینش کم باشاریا شوتی براستی مناوی حیات ما وها بردوام بی اجبر که ایروف چه کرن سبا سری نکاش میدیا هکا ایرو قاطعک شوتی سبا قاطع دیش که شوتی مدوی بزوترین وقت جهاد ما باقش بگنو امان بیتا چه کرنو ام چنا جهاد خو اجبر که وان خیوتا ده حیات قالک بزحمت ووضعما نفسيا نيباشا ومادي ناس بيجمتا وأبيت خيفاتي دوان شوتين حتى الدنيا الفان خيفاتا دا بنو وتشتا بني تيجي هرنا عاودين نجبر قالك اجي يكون هالصدمات النفسي البالشيبون تشتكي قالك بزحمت بو جه آماجه لکمپا شاریا 2306 خزان آواره لهنه حمید بنه 12155 کس اوه 7 سال در بازبون جیانا آواره بونه سلام بالای دنگ امریکا اتومبیلک به باسک و داویت هست کافرینی لولات اسلوواکیا به داوی آنی دیزاینر نوی دبیجن افگشتا سرکفتی وان گاوکی بر به فرینا اتومبیلان دکه ده لشارزات دبینن کو اف یک ده دمک نزیک دا لسر عرضه پیکنی
دەشێت ڕۆژێک بەم نزیکانە تەماشای ئاسمان بکەیت و ئۆتۆمبیلێک بە ئاسماندا دەفرێت بەدی بکەیت ئەگەر دیزاینەرانی ئێرکار پرۆتۆتایپوان شتێک لەو بارەیەوە بڵێن ئەمە داهێنەرەکەیەتی کە بۆ تەلەڤیزیۆنی مارکیزا دەدوێت. کارێکی مەزنە کە یاسا ڕێگەی بە شتێکی لەم جۆرەدا ئەوەی لە شوێنێکی خەیاڵیەوە بچیت بۆ شوێنێکی واقعی ئەمە ئامانجی ئێمەیە کە بەرهەمێکی ڕاستەقینە دروست بکەین و ڕۆژێک بێت بتوانین بیکڕیت. لە بۆردی دیزاین کێشانەوە بۆ ئاسمان ستیفان کلاین داهێنەری ئێرکار فڕۆکەکەی بۆ 35 خولک لە ناوچەی نێتراوە بۆ براتسلێڤای پایتەختی سلۆڤاکیا لێخوڕی. ئێمە بە تاریکی گەیشتینە فڕۆکەخانەکە دواتر فڕۆکەکەمان ڕاکێشا بۆ سەر زەوی فرین هەرچەندە من بۆ چەند کاتژمێرێک فڕۆکەکەم لێخوڕی بوو بەڵام کاتێک بەسەر ڕێڕەوێکی درێژدا دەڕۆیت ئەوە هەستێکی جیاوازە. فڕۆکەی ئێرکار بە هێزی 160 ئەسپ باڵەکانی بەرەوناوەوە دەکشێنرێتەوە و دەنوشتێتەوە پتر لە 40 کاتژمێر لە تاقیکردنەوەی فرینی تەواو کرد و ئەو پەڕی خێرایەکەی لە هەوادا گەیشتە 190 کیلۆمەتر لە یەک کاتژمێردا. لومبیر پالساک لە ئینستیتوتی سلۆڤاک بۆ لێکۆڵینەوەی گواستنەوە بە تەلەڤیزیۆنی مارکیزای گوت هێشتا ئەم پرۆژەیە لە قۆناغی سەرەتاییدایە. ئێمە ناتوانین بڵین کە لە ساڵانی داهاتوودا ئۆتۆمبیلی فرین لێرە بەکار دەهێنین بەڵام کارێکی زۆر باشە کە ئەم بابەتە لە سلۆڤاکیا سەر هەڵدەدات و دەرەنجامێکی کۆنکرێتی هەیە. تاقیکردنەوەکەی فرین ماوەی گەشتەکەی لە شارێکەوە بۆ شارێکی دیکە کردە نیوە و 142 نیشتنەوەی سەرکەوتوانی تۆمار کرد. کلاین ڤیژن دەڵێت هەنگاوی داهاتووی دروستکردنی فڕۆکەی پرۆتۆتایپ 2 دەبێت بە هێزی 300 ئەسپ و بە خێرایی فرینی 300 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا و بتوانێت مەودای 1000 کیلۆمەتر بفرێت. بله بینرن هجا کرد کنش نیرو بداوی هاتم به هیوینت شتیم پیشکشگیری به دلیو بن تا جرابه سلاوین هفکار من حیدر کریم و بریوان یوسفی لکنترلی و لور هفکار من جانی دیلان و من صالح دمی جرجبو و هرشاد و بختور بن. بمینه خوش.